Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Story se ke le tshwaretse go sona ke se sengwe sa di-story tša go tšhoša, mara ke a true story, ke ntho e diragetseng ka nnete. Go tseba gore wena o tšhaba go kwa ka di-story tša go tšhoša, le tše le gore di amana le dipoko goba di-spirit jalo le jalo, o seke wa se lebelela. Ene ge e le gore mohlomongwe wena o ka ba dira tša story tša mohuto, mara mohlomongwe ebile go bohlokwa gore o seke wa theeletša story se e le bošego, se theeletše mosegare. Ke a leboga. Ke rata re dira story time. Story time se ke tlo le botjang sona ke yengwe ya go laetša gore spirit sa motho se a phela. Ge re phela mo lefaseng, dilo tše re di dirago ka tsela e re le gore re phela maphelo a rena ka gona, go ka affecta di-spirit tša rena. Gore mohlano re tlogile mo lefaseng, spirit sela se ka ya on the light, sa ya kganyeng go ra re se ya le godimong, goba sa ya sa kopana le manyoli a mangwe badimo ba bangwe ba sona. And then go na le gore gape spirit se be kore e no ba a roaming spirit, e be spirit se le gore se no akalela fela, kore se no phela everywhere, se no phela everywhere. Ke spirit sa seganga, se no phela everywhere. And ebile spirit se ka kgona gore se ye kore di-heleng, mo e le gore go tletše mo e le gore go dula Sathane le bahlanka ba di-demons jalo le jalo. Okay, and then ye ke ya spirit di-demons, spirit selo se dula mo heleng. Ke tlo le botša story sa ona in the next coming weeks. So gantši ke rata gore re bolele ka taba tše tša gane jalo. Gantši motho e le gore wa ke polaya, a se gantši ga tlhokofala a ya kganyeng. Le Bibele ya bontšha gore go ke polaya ke sebe. Ka moka na rena re le mo lefaseng re tletše for a certain purpose. O mongwe le mongwe o na le purpose ya gage e le gore o itletše. O mongwe le mongwe o na le di-experience tša ile gore o swanetše a di-experience mo lefaseng a growe through tšona. Tše ding tša di-experience tšeo e ka ba mathata e le gore kopana le ona, di-challenges jalo le jalo. So o swanetše o be strong enough go facea mathata a gago ka mahlong, wa solve ka mokgwa o swanetše wa solve ka gona. O ka na le mathata mantši jwang kapa jwang, but you need to be strong enough gore o tšwe ka gara mathata owe go na le gore o ke polaya. O tse gore go ke polaya ga o solve mathata ebile wa oketša. Tseba gore spirit se phela forever, spirit ga sekgwe, go kgona mafela. So ge spirit se ke polaile, akere se tlo tsamaya sa ya mo le leng gore ga se kganyeng, kore no ba e roaming spirit, a kgwetše le spirit se le gore se a tlhophega. Mara go na nako e le gore o tlo kgwetše le gore spirit se go ba le dimension e le gore se tsena mo go yona, mo e leng gore se santše kore o kare sort of counseling, se a o counselwa, and then santše se fodišwe jwalo le jwalo. And then but o swanetše o boe gape mo lefaseng go tla go tlo phela bophelo bola gape, akere bone bola wena o bo tšhabetšeng, o kopane le the same mathata a na le kopane le ona. And then this time ke ntse la gore o swanetše o redoe ntho ela o e dirileng ele ya o ke polaya, kore you need to go through those challenges and then o di pass. Kore this is a test, goba ga rena mo lefaseng it's a test and we need to pass this test. Go se e passe ge moya o tloga mo lefaseng o ya moyang gona on the spiritual realm, o tlo kgwetše le gore go na le di-process tše o swantše moya wa gago o sepele through tšona, di-counseling, and then go tlhwekišiwa jwalo le jwalo. O be strong gape enough, then o kgone o tlo boa gape o phethe o feleletše yona ntho ene la o be go ithomilela o se o e fetšeng. So ke tlo bolela kudu ka what happens after death, and then ke tla ba ge ke tlo bolela kana ke tlo ba ke le botša le ka di-story tše le gore ke di kwele, di-true stories tše le gore di tlhatsela tabe ke tla beng ke e bolela. And then story se ke le tshwaretse sona today lona it's a true story. Ke story sa monnatsoko wa lekgowa, ke ba batho ba nako America. And then because gantši bona ke batho ba kwenang tša kantle, ke batho le gore ba rata dia di-confession, a ba tshwane le rona batho ba se mo e le gore ge ke dirile something, let's say ke ile ka bolela motho, nka se bolele gore guys ke bolele motho and this is what happened to me. And then after more like phela ke bona motho ola spirit sa motho la se tla gona ga re bolele, re dira sephiri. And then as long as o sa bolele o itira sephiri, then go ra gore guilt ela e o aparetše, gore o hwetše khutšo, gore modimo a go tshwarele, you need to confess. So rena problem a rena batho ba tsoga reng ke re confess. Batho ba kwanang tša kantle ke batho le ba go confessa, motho ona a dirile selo wa confessa gore I did 1 2 3, because motho o kgopela maitshwarelo go modimo, gore modimo a tshole you need to confess. O confessa e showa remorse mo go wena gore ke nnete wa ke tshola and modimo o tlo go tshwarela. And then wa tšwa ka ra ntho ela, then wa thoma a new face ya bophelo.
o le motho o tloga mo lefaseng spirit sa o se mo kganyeng se se ke sa ya healing se se ke sa ya se ya ba a wrong spirit and ke tlo le tlhalosetsa wa ka story tse ke di badileng go le bontšha gore di wrong spirits ga di ipsene ka bophelo di a tlhophega di tlhophega la mafelelo so o ka bona lo tsela kore o tlo ke potsa gore o swantse o phele right o phele mo kganyeng o se ka ba le mona go batho ba bangwe o se ka buišetša batho bangwe lo tse dimpe o seke kore wa ba le moya o la gore nka bolaya motho nka dira eng goba nka ke tefeletša so le so o tlo bona gore ga ke dira dilo tseo then go ra gore wena o dira eng o invita darkness ka ra bophelo ba gago then ga o tloga mo lefaseng o tlo ne gana mola lefifing wa ba a wrong spirit wa ya wa tlhophega. Okay, so story se ke tshwanetse sona ke sa monnatsoko wa lekgowa wa be wa dula kwa America o sa phela monokhi a se story sa gane so o ba fa confession ya gagwe story sa gore na go diragetseng a ona anything bad a dirilego ke dilo tse a di bonego mone ke rata gore mo telebitso lebitso la gagwe a re maybe ke John. Okay, John o ba a bereka like mmereko di paramedics akere nako ba tsana di night shift nako ba tsana di day shift jwalo le jwalo so ka nna matšatši bošobongwe e be le night shift ya gage o ba sepela le mosaditsoko o a bereka go le yena so yena a se kry-a motho ya lebitso ka re yena a play a major role ka mara tabe re tlo e bolelang and then re tla no re ke merekšane wa gage go ba rena gore colleague ya gage ya mosadi so ba le mošomong gomme phone ya lla ba re e tlang ka pela go na le accident kae tseleng e so napile šimola John le merekšane mmago wa gage ba kitimela gona mola to the crime scene gona mola accident a se crime scene ke accident scene ga ba fitlha mola ba kgwetse le gore koloi e tswile tseleng and then ya tsena ka maraskanga and then ka re ya ba ya thula motlhare or something e be le koloinyana kgolonyana like baki so tse digolo tseke. Okay, and then John ga ba bantse ba fološa dilo mola John a kitima mola gore a ya a bone motho la rona o sa phela na ke ntwa mathomo a santse wa e dira ba santse gore o mongwe a kitimele mola o mongwe a gantšha dilo tša bona ka mola tša dilo tša di first aid kit jalo le di-stretchera jalo o mongwe santse a kitimele mola a ya a checke gore na motho o a gobetšego wa kry-ile accident a na o sa phela na a na ba ka kgona go mo phološa na so ga ntša a kitimela mola a bula le bati so John o ile a bula lebati la koloi gomme a batamela mola go motho la a gobetšego and then a tšea letsogo la gage menwana ya gage a e bea mo molaleng wa motho ke gore a kgone go kwa gorena kore a kgone go kwa ditšhika gorena tša motho ke gorena motho o sa phela na and then ga a checka mola kwa gorena motho o sa phela mara o ka re o tla tloga a tlhokofala and then ga a ntse a theeletša mola a theeletša re motho o sa phela and then John o re a kwa energy e itseng e tloga go mothola e tsena mo go yena mo letsogong la gage e kitima le mmele wa gage ka dibile ya mochoka jwalo then John a thoma ba ka mokgwa mongwe jwalo bile ka re thoma bona division nyana jwalo le jwalo then ya ba gore that lady o la berekanela mo mmona then wa mo goelela John kganthe o diragala John nam ka then ana maphafara kore o ka re ba le in a trance nyana jwale ka re ba bona division tse di itseng and then John nama kore a tswa ka re ga trance ele a phafarega and then John a thoma a lemoga gore gape koloi le thoma o tswa moši o ka re e tlo tloga ituka e segale then a kgopela that lady o la bereka le ena gore a mo thuše bantšhe motho ka mo koloing ba kgone go mo thuša ka di-first aid namka then ba montšha and then ba ya ba mmea kwa kgolenyana le koloi la gage and then ba mmea go di-mastretch and then ba thoma go mo dira first aid ba ntse ba phampa mo pelong ya gage mo kgareng ya gage gore pelo ela e thome go kry-a moya ka gore yone pelo be sa kgona go kry-a moya gabotse ene ge pala go kry-a moya gabotse ebile pala le ko iša moya mo tlhogong on the brain and then go ra goreng otherwise motho o tlatla o tlo kgwetsa ntho e ka affecta brain ya gage wa kgwetsa a ba in a coma a ba unconscious jwalo goba ebile a ka nna tlhokofala ba leka go pompa mona ga ba ntse ba leka go pompa yena motho a gobetšego kgara ya gage e khibantse ba e phampa mola ba dira ka matsogo a bona and then kore ba santse ba dire ka maatla gore motho a kgone go phela ebile ba tšea le ntho ya oxygen ela ba etša ba e lokela mo gore a kgone go hema ba e beya mo nkong ya gage e coverang ko le molemo gore a heme ka yona ntho le santse mo thuše ka moya e tliše moya o montši gore pelo le a kgone go kry-a moya o mo enough oxygen ga ntse a dira so John a leka go thuša motho o ke gore motho o ke a phele then o thoma go bona motho
mo gaufi le ena, but motho o ga e tla mo gaufi le ena bontšha gore ga se motho wa nnete. Kore motho ga e tla wena kore ebile ke sort of a figure nyana so a kry-a motho ke motho o motelele wa bontšha gore ke motho wa monna, and then mara yena motho kore e no ba all black, ke ntho ya bona o no bona motho o montsho kore a black person kore e se motho moso, kore o no bona a figure e ntsho, and then kore figure e ntsho wa go gantši e tsamaišana le like dilo tša tshwana di-demons goba kgotsa motho o na le too much negative energies, or o ba ena le di-spirit tše le di attached to yena tše le gore di mo dirile gore a ba fetse bila kry that accident. Because pele ke lebala John nako tša ya mola koloing a kere a ya kwa rona motho o sa phela gore jang, o re ga a bula e batlela koloi ka mo koloi go bonkga jwala fela nothing but jwala fela. Okay, so John ga bona this spirit se se too much black se le mo pele ga gage, so John o thoma o makala mola, and then ge John a le ka o thuša motho gore motho a tsoge wa robetse go mo fase wa kry-leng accident, spirit sela se a mo ganetša, spirit sela se mmotša se re ntlogele, leave me alone. a kere kore ya bontšhe gore ke spirit sa motho ola sa this person o le ba le ka gore a tsoge already, spirit sa se tswile mo mmeleng, that is why ebile bona le mmele wa o sa kgone go responda kudu o ka kry oxygen. Spirit sela se mola mara se setlhe se kgola sa ruri mara already setse se tswile a kere, and then ge Jona a ka stopa go thuša motho, then spirit sela gore a re kona se fedile, then gore a re ke motho la tlhokofetše, but go sana le pelo e sa pompanyana le re pompela fase, then that's why John a leka go thuša motho gore motho a phele. Spirit sela sona sa mogantša ebile se tlamehile gore se ka re thoma mo attacka se a mogoga se nyake a thuša motho, then o thoma go lwa le sona, then mmereki wa gage this lady wa berekane le John o make John kgante John gane o dirang ebile wa mogalela John tla o nthuše, yena ga a bone selo se seoke, yena ga a bone selo o nana re John o thomile go ga for something, John tla o nthuše jalo le jalo, yena o busy se seoke go gare o le ka go phediša motho oke gore oxygen e tsena mo go yena motho a kgone go tsoga ba kgone go mo kitimišetša sepetlele. So Jona ga a seno lwa le sona spirit sela ka then ebile o boa back o kare o tswa in a trance sela gape o boa back, then o thuša this lady, then mafelelong then ba kgona go re okay pelo ele o kare thoma o betha jwale ka mokgwa nyakang ka gona, then ba mo lokela ka re ga koloi ka ra ambulance, then ba mo iša sepetlele. Se sola ke ena a drivang koloi ewe ambulance ewe, John o ka kwa morago o na le mbutola a go betšeng ga e le gana ka mola le gona mothola o thoma go ka re mothola o thoma go kore ge pelo ya motho e thoma go pompa madi ga botse di thoma go kry oxygen, then spirit sela ra se diang se boetse mola mmeleng, and then jaanong John o ka mo gare ga ambulance ka mo morago le ena motho ola a go betšego, and then ya ba ntela gore spirit sela se tswa mo o rebile wa se bona ebile ka se tswa mo mmeleng wa motho le be se dula fase se thoma go rogana le John se motsa se re ntlogele, leave me alone a kere I want to die, ke nyaka go kgwa, then se thoma ke kirišana le ena gape. So that lady a ba reila mola wa bona ka seipone gape John bo busy o lwa le selo ka mo, mara yena a bone o lwa le eng kore o maketše John kganthe o diralang ka wena, and ga John a le busy a kirišana le spirit sela ola ka mola mmele ola ka kua ga o be le maatla, mmele o ka kua o thoma o losa oxygen, ya ba re sesela wa kitima kudu ka lebele kore o reila very fast gore a phološe bophelo ba motho oke ba kgone go fitlha sepetlele, and then ba mo iša mo ba mo išang gona, and then ya ba gore okay ke experience e le John o bile le yona for that night. And then o tlotse ba bang ka nako e ntšhi ge dilo tše di diragala o na le go tšhaba go botša batho gore gape nna ke bone 1 2 3, because ka nako e ntšhi ke nthole ya gore batho ba le bana le gona batho ba ba na le go se believe on these things, dilo tše tša di-spirit le di-ghost, go setse o bone something wa botša gore ke bone 1 2 3 ba fetša ba re wa gafa ba o tse ba itše sepetlele sa digafe and o sa gafe, so John le ena o tšhaba go bolela gore no ba tlo ntshega ba tlo re ke a gafa, then o no ke kgomolela, and then okay motho ba mo fitlhise sepetlele ba re motho la okay o kgonne go phela. John or after that experience kore e mo traumatized la mafelelo a ba resigna immediately, a ba resigna a tlogela mmereko ola, then John ke a yo kry mmereko kae garage mo ba rekišang dikoloi, then e le motho e le gore o ke thekišetša dikoloi. After 3 years a bereka mola dikoloing ebile a lebetše ka ntho ela e diragetšego, so one day go tsena custom gana mo garageng ya bona gare motho la that guy o lebelela dikoloi, John o batabela mo go yena wa mo dumediša. John o re ga mo lebelela sefatlhego kore o re immediately a fila energy ele ya motho ele sa le tsena mo go yena, o ra o na le energy go sa le tsena mo go yena nako tšela mola John a tša letsogo la gage a lebja mo molaleng wa motho ko rena motho o sa phela na, a theletša mašika mo molaleng go rena motho o sa phela na, so immediately I feel that energy
and ebile a kwa gore energy ela e boela back to motho ola o re ke ikuela ga botsana fela. And then ga seno energy le e boela motho la le ena o ka re a ba startlednyana o ka re makalanyana so go le go tshokanyana lebelela John a re go John a re ke a go tseba John namkatane ke a thoma mmotsa a re o kry-ile accident 3 years ago kae motho la re eng ke kry-ile accident. John a nama motlhalosetša a re I was there ke nna ke pholišitše bophelo ba gago. So and then then it was an emotional experience or that guy ebile ke le betletše ka matlhong John ena ke le betletše ka matlhong kore John o ra makala re wow kore all these 3 years ke tlogile kwa mošomong ola ke potsa re ke phelo baka energy ya motho e be sana le nna go na le energy ngwa e itseng e be tsene mo mmeleng wa ka e be sana le nna ene ke be ke se aware. So no ka kala re kopane motho la energy la e boetse morago a re ke ikule le tswa mmeleng wa ka e boela back to motho la. So ebile an emotional experience mo go bona. And then kore John or after my potsa gore wa tsare ke spirit sa motho se very very powerful. And then story se sa fella mo so a re tsona John ka ba ile a tlhalosetsa motho gore monna nako tsela ke le ka go thusha spirit sa gago se be se tswile mo mmeleng wa gago se be se ilwa le nna sa kana ke go thusha ke do tsena ka ba a moditse gore jang but a sa ba bolele ka phateng but spirit se le be se spirit se se botse because gantši spirit se tla ele kore e ka ba se se tšhweu in color goba se se grey se se tšhweu gantši sa bontšha gore ke a good spirit and then ge e le gore ke spirit se le se tlhophegile nyana se ka ba grey in color yaanong se lebele se se black se na le too much darkness too much negative energies mo go sona o ra motho la maybe go tsela o ba phela maphelo a le a majwala too much motlhongwe le di-drugs oba go na le tšontše le gore o ba di dira oba a na le an attachment kore a na le attachment that is ya di-negative energies the evil spirits oba even the demons oba na le an attachment that is why motho la ge jona le ka re o phološa phelo ba gage and then yona ntho ele e black e la tšwile mo yena e lwa le John ga enyake a phološa bophelo ba mothoki. So ke sona story sewe se ke ba go tshwaretse sona today. So this is a true story kore tšone mo tša go bontšha gore o diragalang ka ra maphelo a rena ge re phela dilo tše re di dirago di affecta di-spirit tša rena jwang and spirit o tse gore ga sekgwe mmele wa kgwa wa bola but spirit ga sekgwe mmele o boela mmu ka re mmele o bopilwe ka mmu o bopilwe ka letsopa o boela mo tswang gona spirit sona se a phela forever. So go kgotse le gore go tlhokofala ke ntho la gore o bo o dirile dilo tše dimpe goba o bo sa phele in the right way possibility gore spirit sa gago se ye heleng goba e be a wrong spirit se le se tlhophegile ke ntši gantši batho ba ile gore spirit ya yone ke spirit e le gore di tlhophegile let's say motho o tlhokofetse a ka ba kry accident or whatever and then spirit sa se tlhophegile gantši and then wa kgotse le gore ga se a e heleng kore ra re dibitša ba kwa di dira dinape di maker gore e le tše dintšhi mo le di le gore a e heleng but ba a roaming spirit o tlo kgotsa spirit sele e le gore bošego batho o setse motho a driver bošego a ya mayang gona wa kgotse le gore o ba le bothata ba gore spirit sela gantši di tswela di ba gona bošego mo di-strateng wa kgotsa spirit ele e le gore se tla no ema gare ga tsela motho la causa a kry accident jwalo le jwalo so e ba spirit e le gore they're just roaming around and yes spirit se se ka kgona gore se o šale morago wena motho mongwe o sepelang bošego goba le ka ba mosagare se ka kgona gore se o šale morago ge e le gore wena a gona light in your life ge e le gore go na le too much darkness se kgona go šala morago sa le wena ka gae sa nama sa kry-a bodulo kae sa dula ka gae and o setse le se le gore se tlile ka gae se dula ka gago lena o tlo tsere ga le se bone a kere then o tlo kgotsa se tliša darkness too much darkness and ebile ka setla se kgona go šala ke tše dingwe morago kore tše dingwe a kere di a dupelelana tšona ka bose tšona so se kgona go šala ke tše dingwe morago kgotsa then lapa lao le tletše ka di-spirit tše dintšintšintši and tša go se be botse and kgotsa le gore then ka mo gae ka mo go thoma go ba le mathata go ba le mašata ke dintwa every day a le sa kwana le family and then le tšhelete ya phatlalala lucky tšhelete ga e sa ba gona le a bereka mare tšhelete la ya phatlalala kore dilo tšela di tliša bad luck ya mafelelo le ge le rapela dithapelo di sa kgona gore di fitlhe mo le santse di fitlhe gona mafeletše ebile di thoma go no lapa a kere go rapela thapelo e strong e na le lekganya ka mogare e na le mollo le gore o ka fiša di-spirit tšela then ga di rata di nyake go swa then di tla o dira gore o felele ke maatla thapelo ge nako le ya go rapela ka e fitlha di o dira gore o tenege o se ka rapela total mafeletše ebile o tlogele ebile o sa rapela completely and di o dira gore wena o phele o kwatile o phele o le too emotional o phele o tletse ka anger e ntšintšintši and ebile di dira gore o be le fie ka ra bophelo ba gago ke mo e le gore di nyaka gona kore di feeder mo go kwateng ga gago go kwatile ka metlha
ke dijo tša tšona, wa di feeda, o di fa maatla. Ge le rogana ka ga e lelwa le di fa maatla. Ge o ena le fear ka ra bophelo ba gago, o ena le di-negative thoughts, di o fa maatla. Le tšone ebile ke tšone ebile di go fang di-negative thoughts gore wena o phelo o dira dilo tše le gore di tswele tseleng, o se ka kgona go make up your mind, o se ka kgona go dira the good decisions. Ke dilo tše le gore di a di dira kore di go affecta negatively. Mafelelo ebile di dirang di causa le malwetse ka ra bophelo ba gago. Wane kgwetse le gore yaanong o thoma phela o lwala goba bana ba lwala, neng ko mo o kitimišitšwe sepetlele, ga o boa fela neng o mongwe le ena ba go bitšwa ambulance o kitimišetšwa sepetlele. Ke tšona di-negative energies, ga di nyake ka ra maphelo a rena. So that's why le go boya o etswa mo o tswang gona kudu ge e le gore o bereka mebereko mašego goba motho wa rata go travela mašego mohlomong ka baka la mošomo wa gago, o make sure ya gore gantši ka nako ntšhi go fitlha ka gae at least e ba le something sa o ke cleanser le o ka no tšhela metsi ka rabafo wa tšhela letswai lela wa tlhapa ka lona wa tša letswai lela kgorofolela wa gaša ka mo jarateng go leka o koba gore ge e le go na le any spirit, any negative energies tše le di ka ba di o šetše morago and then di tswe di seke tša kry-a bodulo mo go wena. Ke a leboga ba gagešo ke tše ke bego ke le tshwaretše tšona. A re kopanang gape mo nakong e latelago. Ke a leboga.